Yes, reka mbasuze kandi bifuza kugira ibihe byiza nshuti bakunzi bacu, murakaza neza muri Isanga kuri Empire, murakaza neza muri Isanga ku mirongo y'imbere ku rugamba, murakaza neza muri Isanga mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ari kuvugwa byinshi ku mirongo y'imbere ku rugamba hagati ya AFC M23 ndetse n'ihuriro ry'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC riyobowe na Wazalendo FDLR ndetse n'abacacu n'ingabo z'abarundi bakomeje urugamba mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Noneho operasiyo yayobowe na Colonel Kazarama ikaba yafatiwemo Colonel ndetse na kapiteni ba Wazalendo. Uti ni operasiyo iteye gute rero? Operasiyo idasanzwe yayobowe na Colonel Vianney Kanyamuhanda Kazarama usigaye ashinzwe ubukangurambaga umutwe wa AFC M23, ikaba yafatiwemo umwe mu bayobozi b'imitwe ya Wazalendo naho undi murwanyi mukuru wayo yishyikiriza ubutegetsi bwa AFC M23 ku bushake. Ikaba ari operasiyo rero yabereye mu gace ka Nyabanira muri groupement ya Binza ni teritwari ya Rucuru. Muri operasiyo rero Colonel Kazarama ndetse n'itsinda yarayoboye akaba bafashe ingabo Jean Dodier unazwe ku mazina ya Kadogo Murinda Hami. Jean Dodier uyu akaba yari yitaga Colonel mu mitwe ya Wazalendo. Uretse rero ifatwa rye, iyi operasiyo ikaba yanatumye kapiteni witwa Shukuru yishyikiriza ubuyobozi bwa AFC M23 ku bushake, mu gihe ingabo z'uyu mutwe zanafashe intwaro zitandukanye zari mu maboko yabo barwanyi n'imbunda z'amoko atandukanye zibarirwa mu 10. Amakuru aturuka ku mirongo y'imbere ku rugamba by'umwihariko mu buyobozi bwa AFC M23 aravuga ko imbunda zafashwe zirimo inini yo mu bwoko bwa PKM, ibisasu bibiri bya RPG ndetse n'imbunda zirindwi z'ubwoko bwa SMG Submarine Machine Gun. Kuwa kane tariki ya 4 Kamena nibwo Colonel Kazarama ashyikirije bariya barwanyi ubuyobozi bwa teritwari ya Rucuru, aho bakiriwe n'umuyobozi w'iyo teritwari Ephraim Kabasha rero akaba yarashimye ibikorwa by'ingabo za M23 Armée Révolutionnaire Congolais, avuga ko ifatwa rya ngabo Jean Dodier Muzaredo ndetse no kwishyikiriza kwa kapiteni Shukura ari intambwe ikomeye mu rugamba rwo kugarura umutekano muri Binza ndetse no mu bice bikikije. Abo rero bashimira cyane ingabo za AFC M23 ku kazi keza zakoze, buhoro buhoro bakaba bazakomeza kugenzura neza ikibazo cy'umutekano muri groupement ya Binza kandi amahoro agaruke burundu mu nyungu z'abaturage bose. Uyu muyobozi akaba yahamagariye abandi barwanyi ba Wazalendo n'indi mitwe itwaje intwaro ikigaragara muri Rucuru gushyira hasi intwaro bakinjira mu nzira y'amahoro no gufatanya n'ubuyobozi mu kubaka umutekano n'iterambere by'akarere. Iyi operasiyo ikaba yabaye mu gihe AFC M23 igomeje gushyira imbaraga mu guca intege imitwe itwaje intwaro ikorera mu bice igenzura mu rwego rwo gushimangira umutekano, korohereza abaturage gusubira mu bikorwa byabo bya buri munsi hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko kandi urugamba niko rukomeje hagati ya AFC M23. Benshi bari kubaza bati ese intambara yabari yo kunaniza AFC M23 ikaba ari intwaro nshya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yaba ikomeje gukoresha mu gihe umutwe wa M23 ukomeje kugenzura ibice byinshi ya Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo harimo imijyi ikomeye nka Goma na Bukavu. Ikibazo gikomeje kwibazwa, ese leta ya Kinshasa yaba yarahinduye amayeri ikava ku gushaka gutsinda M23 vuba ikajya mu kwinaniza mu ntambara y'igihe kirekire? Bamwe rero mu bahanga mu bya gisirikare bakavuga ko ibimenyetso byinshi byerekana ko Kinshasa ishobora kuba iri gukoresha uburyo buzwi nka all of attrition, no kuvuga intambara igamije kunaniza umwanzi buhoro buhoro kugeza ubushobozi bwe bugabanutse. All of attrition ni rero amateka ya gisirikare. All of attrition ikaba ari intambara ibishingiye ku gitekerezo cyo kutibanda cyane ku gufata ubutaka vuba, ahubwo ukibanda ku gutuma umwanzi agenda atakaza abarwanyi, ibikoresho bya gisirikare, inkunga ya politike, inkunga y'ubukungu ndetse n'ubushake bwo gukomeza urugamba. Aya mayeri akaba akunze gukoreshwa y'uruhande rumwe rudashobora gutsinda vuba ariko rukagira icyizere ko rushobora kwihangana intambara igihe kirekire kurusha uwo bahanganye. Kuki rero bamwe batekereza ko Kinshasa yaba iri muri uwo murongo? Nyuma yo gutakaza Goma na Bukavu mu ntangiriro za 2025, FARDC ntigeze itangiza ibitero bikomeye byo kwisubiza iyo mijyi nk'uko benshi bari babyiteza, ahubwo habaye kwibanda ku gitutu cya diplomasi ku Rwanda, gusaba ibihano mpuzamahanga ku bayobozi bakekwaho gufasha M23 kongera ibikorwa byo gushaka inkunga mu bihugu byo mu karere
karere no hanze yako, ndetse no gushyira imbere ibiganiro bya Katari, Amerika n'indi mihate ya diplomasi. Ibyo byatumye bamwe batekereza ko Kinshasa ishobora kuba yarabonye ko urugamba rwa gisirikare rwonyine rudahagije, ikaba iri gushaka ko M23 inanizwa n'igitutu mpuzamahanga ndetse n'uburemere bwo kugenzura abaturage benshi n'uturere twinshi. Ikibazo gikomeye kuri M23 ni ukugenzura ubutaka. Ese koko byaba bihenze? Nubwo M23 rero yatsinze byinshi ku rugamba, kugenzura ibice byinshi si ibintu byoroshye. Uyu mutwe w'inyeshyamba ukaba ufashe umujyi cyangwa se intara, usabwa kurinda imihanda, kurinda imipaka, kugaburira abarwanyi, guha abaturage umutekano no gukomeza ibikorwa by'ubuyobozi. Raporo zitandukanye zigaragaza ko M23 yatangiye gushyiraho uburyo bw'imiyoborere kugira ngo ibashe kwifasha mu bukungu, ariko uko ubuso ugenzura bunguka niko amafaranga n'ingufu bigenewe muri rusange ibi bice bigenda byongera. Kinshasa rero benshi batese yaba ishaka ko M23 yisanga mu mutego wo kugenzura ibice byinshi. Kinshasa ishobora kuba itekereza ko igihe kizakora akazi kacyo. Impamvu nuko M23 igomba gukomeza kubona abarwanyi bashya, gukomeza kubona amafaranga, guhangana n'imitwe itwaje intwaro ikirimo kivu, ndetse no guhangana n'igitutu mpuzamahanga gikomeje kwiyongera. Mu yandi magambo, aho gushaka gutsinda M23 mu gihe gito, Kinshasa ikaba ishobora kuba yifuza ko umutwaro wo kugenzura ibice yafashe ugenda urushaho kuremera kuri M23. Aha niho impaka rero zikomeye ziri mu birebana n'amayeri ashobora kuba ahari yo gutsinda M23. Mu inzobere mu by'umutekano zigaragaza ko wall of attrition ikora gusiyo nawe ufite ubushobozi bwo kwihangana igihe kirekire. Nyamara FARDC iracyashinjwa ibibazo by'imiyoborere mibi, imikoranire idahamye hagati yayo n'imitwe ya Wazalendo, ibibazo by'ibikoresho bya gisirikare, ruswa ndetse n'imicungire mibi y'ibikoresho bya gisirikare. Niba FARDC idashoboye gukomeza kwiyubaka, intambara ndende ishobora no kuyinaniza kurusha uko inaniza M23. Ese M23 nayo iragenda yubaka mu gihe Kinshasa ishobora kuba itekereza kunaniza M23. Hari raporo zigaragaza ko nayo iri kugenda yubaka inzego zayo. Amakuru aturuka ku mirongo y'imbere ku rugamba, by'umwihariko mu nzego z'ubushakashatsi mu bitangazamakuru mpuzamahanga, avuga ko M23 iri gushyiraho ubuyobozi bw'uturere, gukusanya imisoro ndetse no kugenzura ibikorwa by'ubucuruzi mu nzego zitandukanye. Bamwe ndetse bavuga ko iri kugenda yubaka ikimeze nk'ubutegetsi bubangikanye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibiro bishobora gutuma aho kunanizwa ahubwo irushaho kubona uburyo bwo kwitunga no gukomeza urugamba. Diplomasi irimo guhinduka intwaro ikomeye. Mu mezi ashize, Katari, Amerika, umuryango wa Afurika yunze ubumwe ndetse n'ibihugu byo mu karere byakajije ibiganiro bigamije gushaka igisubizo cya politike. Ibyerekana ko Kinshasa ishobora kuba ibona ko intsinzi ya gisirikare yihuse igoye. M23 nayo ikaba itazagira Kinshasa nk'uko FDR yabigenje muri 1997, bityo igisubizo gishobora kurangirira ku meza biganiraho kurangirira ku rugamba. Muri make, nubwo nta rwego rwa leta Kongo rwigeze gutangaza ku mugaragaro ko rukoresha amayeri ya wall of attrition, ibimenyetso bigaragara ko ku rugamba no muri diplomasi byerekana ko Kinshasa ishobora kuba yarahisemo kunaniza M23 mu gihe kirekire aho gushaka kuyitsinda mu buryo bwihuse. Ariko ikibazo gikomeye gisigaye ni iki: ese Kinshasa izananiza M23 kurusha uko M23 izananiza FARDC? Nicyo kibazo kizagenda niba amayeri ya Kinshasa azatuma umusaruro, cyangwa se niba M23 izakomeza gushimangira ibirindiro byayo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho urugamba rukomeje kugenda rusakiranya impande zombi. Ariko kandi reka mbabwire ko ibintu bikomeje kugenda biba bibi cyane hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, dore ko ubu tuvugana nakubwira ko intambara ikomeje gusiga Perezida Felix Antoine Tshisekedi mu gihirahiro, nako kandi Uburundi bukomeje kujya mu gihirahiro nyuma yo kutiza umurindi izi ingabo zigize ihuriro ry'ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo FARDC, by'umwihariko muri Kivu y'Amajyepfo. Aho rero ibitero bya FARDC byongeye kuraza Rwantambi, abatuye Iminembwe, aha hakaba ari muri Kivu y'Amajyepfo. Uti bimeze bite? Ubutegetsi bw'Kinshasa buravugaho gukomeza ibitero byibasira ibice bituwe cyane n'abaturage b'inzirakarengane
cyane nubwo bwihanangirijwe inshuro nyinshi. Ni itangazo ryashyizweho ahagaragara n'ihuriro rirwanya ubu butegetsi AFC M23 rivuga ko ijoro ryose guhera ku itariki ya 4 kugeza ku ya 5 Kamena 2023 guhera saa moya z'ijoro kugeza saa 12 za mu gitondo, ihuriro ry'ingabo zabwo zateye ibisasu mu duce dutuwe cyane twa Gakenke, Bideko na Mikenke, imisozi miremire ya Minembwe. Iri tangazo rikaba